Yabona ukuthi noma ehlabelela manje. Uthi siyezulwini. Siyezulwini. Ibandla likaKristu siyamemeza ukuthi nizokhonza nathi kule Pasika ka-2026 apha emfuleni eBandeo eKapa. Sizoqala nge-2nd of April ngo-6 o'clock and then nge-3rd nange-4th sizobe sikhonza nge-5th izoqala ngo-9 so Vuyiswa bubukho bethu inkosi le-9. Molweni egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyanimema nonke ePasikeni yaseChurch of Christ eqala nge-2 iphele nge-4. Nge-2 kuzokhonzwa from 6 o'clock late, then nge-3 nange-4 khonza imini yonke. Wonke umuntu wamkelekile, ndiyathemba unibona khona. Ndanibulisa lonke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sisimemo esisuka eChurch of Christ for iPasika ngo-2026 iyaqala nge-2. Sizobe sikhonza uqala ngo-6 apha eBandeli emfuleni, nge-3 nange-4 sikhonza imini yonke, then Sunday sivale kuqala ngo-9 Ndiyabulisa ngale gama lomfino vuyela muNgesu Kristu, amen. Bazalwane bami, ndize nesimemezelo. I-weekend enkulu ifikile, iPasika nge-2nd ka-April emfuleni Church of Christ eBandeli. Sizobe sikhonza nge-2nd ka-April until nge-5th ka-April. 2nd April siyaqala ukhonza ngo-6 until ngo-8, nge-3 nange-4 ka-April sikhonza imini yonke khona emfuleni eBandeli. Sibe siyayivala ngecawa nge-5th ka-April sikhonze from 9 AM until 11 AM. Wonke umuntu onelithemba kuKristu uzenza nyulu kanye nje ngokuba noKristu wenyulu. Yabona ukuthi noma ehlabelela manje. Uthi siyezulwini. Siyezulwini. Umzimba wami kodwa ngiyaxolisa